جبو کردی بانگو گازی هوال دلبهر به هزاران سالن تکوشین رزگاری و آزادی خوابونی و گردونی یا نتوه گل کم و دردورین جداین جواکی یا لدیجی داگرکر میتینگر سردست و دستلاتداران با آوا و تشه ری و ریباز الاف و امرین جدا بردوام دکه. بێگومان لەگەل خوێسازکردن و خورتکردنا پەرگاڵا مۆدرنیتەیە کاپیتالیست و نەتەو دەولەتێ داگرکەری و متینگەری یا کلاسیک جی ئاوا و تێشە ڕێ و ڕێباز ئالاو و ئامورên سەردەستی و دەستهڵاتداریya xwe guhertin û nûjenkirin. Pergala netewdewletiya yekperest hebûna xwe li ser tunebûna hebûn û xwebûna netewe gel kom û derdorên din ên civakî ava kir. Vê yekê bi xwe re hişmendî, feraset, nezîkatî, pêkanîn û kiryarên tune hesibandin, bişaftin, helandin û hewldanên ji holêrakirina nirxên bingehîn ên neteweyên ne ji xwe anî û bu sedema tevkujî û ji holêrakirina gelek netewe, kom, çand û zimanan. Bi taybetî jî bu sedema ji holêrakirina bi sedan bi hezaran zimanan ku ji holêrakirina zimanekî di rastiyê de ji holêrakirina mirovayiyê ye. Heybera ji xwe wê detir ziman. Hemû lêkolîn û nirxandinên zanistî didin diyarkirin ku ziman ne tenê alav û emurekî derbirina hest û ramanan û ya danûstandinê ye. Ziman, rems, nîşane û nasnameya bingehîn a xwebûnî û jêneger a neteweyan e, hemû netewe bi zimanê xwe dibin xwe û bi zimanê xwe wek xwe dimînin û xwebûna xwe diparêzin. Tu kes nikare li dijî vê heqîqeta dîrokî, civakî, jiyanî û zanistî derkeve yan jî berova jî û şilû bike. Ziman ji zimanî gelek zêdetir û wêdetir e. Ya herî girîng zimanê neteweyekî hemû kod, raz, taybetmendî û danehevên bingehîn ên wê yên xwezayî, dîrokî, civakî, çandî, manewî, bîrî, hişî, giyanî û jiyanî di nava xwe de dihewîne û wan vediguhêze siberojê. Bêguman ziman ji bo neteweyekê mak, mal, war, welat, stargeh û jîngeha bingehîn û jênegerek û wê li ser bingeha zagonên dîrokî, civakî û jiyanî yên xwezayî, xwebûnî û gerdûnî ji her milî ve diparêze û bi pêş ve dibe. Ji ber wê ye ku zimanê her netewe û komekê ji bo wan wek zimanê dayîkê, zimanê makê hatiye binavkirin. Rêzdar Abdullah Öcalan li ser mijara zimanê dayîkê gelek nirxandinên bingehîn kirine. Di nirxandineke xwe de wiha balê dikişîne ser rist û giringiya zimanê dayîkê ya ji bo neteweyekê. Meseleya zimanê dayîkê qasînan û avê giring e. Tu zimanê dayîkê hîn nebî, perwerdeyiya wê nebînî, tu nikarî rast û baş bifikirî, nikarî bihilberînî, wisal te wek ku mejiyê te miribe. Ziman veguhêzêrê destpêkê û sereke yê civakî bûyînê ye. Ziman navgîna pevragiyîna mirov, civak û çandan e. Sedema hebûna mirovan e. Xwedî lê derketina ziman û çanda xwe pêşvebirina wan û pêwîstiyeke mirovbûnê ye. Yên ku nikaribin li zimanê xwe xwedî derkevin, nikarin li tu tiştî xwedî derkevin. Nikarin li mirovbûna xwe jî xwedî derkevin. Yên ku zimanê xwe nezanin û bi pêş ve nebin, nîv mirov dimînin. Nikarin bi tu kesan re rast û durust têkiliyan jî dayînin û bi pêş bixin. Ji ber ku ziman û çanda me hatine qedexekirin, me têkoşîneke mezin meşand. Xwedî lê derketina li ziman û çanda xwe peywira hemû kesan e. Bi van nirxandina em careke din pê dihezin ku parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî ji bo me çend giring e. Em baş dizanin bêyî serdestî û azadiya zimanê Kurdî, azadiya me Kurd û Kurdistanê li aliyekê, em nikarin hebûn û rûmeta xwe ya xwebûnî jî biparêzin û em nikarin wek civak û mirov bimînin. Her dem li her derê Kurdî. Berpirsyariyeke me hemû Kurdan a sereke ew e ku em li hemû qadên civak û jiyanê têkoşîn û xebatên ji bo zimanê Kurdî bilindtir û berfirehtir bikin. Zimanê Kurdî li her derê birêxistin bikin û bi her derê bikin jîngeha Kurdî, bikin Kurdîgeh. Wek tê zanîn 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî ye. Her sal bi boneya vê cejnê ji bo zimanê Kurdî têkoşîn û xebatên cûr bi cûr tên meşandin. Lê heta niha bi gelemperî ev têkoşîn û xebat dorteng mane, bûne têkoşîn û xebatên çend sazî û derdoran li her qad û warên civakî û jiyanî pêk nehatine. Nêzîkatiyeke wekû têkoşîn û xebatên ji bo zimanê Kurdî, tenê karî çend saziyên zimanê Kurdî û hinek derdorên ku bi zimanê Kurdî re têkildarin heye. Ev hişmendî û nêzîkatiyên nerast ên ku rê li ber dor pêçkirin, kriminalêzekirin û pişaftina li ser zimanê Kurdî vedikin, gelek dûrî hiş û mejîne û gelek xeternakin. Em dikarin bibêjin ku ev nêzîkatî li dijî hişmendiya têkoşîna azadiya neteweya Kurd e. Divê baş pêzanîn ku têkoşîn û xebatên ji bo zimanê Kurdî peywir û berpirsyariya me hemû Kurdan û mirovayî parêzan e. Helbet hemû tevger,
قد پارتی سازی و پیکاتی نتویا کرد این خوابون پاریس و آزادی ریز خودی پیور و برپرسیاریه که سرکه و پیشنگن. جبروی دوید سری ده همو قد و پیکاتی این تفگره آزادیا گلی کرد ام همو کرد راست و با آوائه که هری چالاک به هفره پیشنگیا تیکوشین و خباتان بکن. دوی ام کرد جهر ده مزیده تر دستاتویا کردی پرورده یا بکردی ده اصرار بکن. بخباتین خواه لهر دری با کوری کردستانی، ترکیه، اوروپای و لهر دری گو کردک لیدجی ده استا هری جورده با آوائه که هری برفره و به تایبتی جی به داخواز استاتویا کردی و پرورده یا بکردی و هشمندی ساس کرن، ریخستن کرن و هندکاری زمان کردی لهر دری بلاف بکن و لهر دری بنگه ها ریخستن کرنا تیکوشین و خباتین زمان کردی و آوا کرنا سازی وار و جنگهین زمان کردی پیک بینن. به بونه 15 گلانه جشن زمان کردی ده سری ده همو تفگر، پارتی، سازی، دزگه، پلاتفورم، انسیاتیف، نویسکار، هنرمند، ام همو کردین خواه پاریس، سرانسری مها گلانه، به هجمندی که نتوایی یا شورشگر، دموکراتیک و آزاد، به گیان سفربریه، تکوشین، کار و خباتین جبو زمان کردی لهر دری بلاو بکن. به تایبتی جی دوی ام تکوشین، خبات، برنامه و چالاکین جور به جور لناوا جواکیل دار بخن لهمو نافچه، گند، تاغ و کولان و مالان لناو جوان، زاروک، اسناف و همو قادین دن بلاو بکن. بگمان دوی ام پشتی برنامه و خباتین 15 گلانه جشن زمان کردی جی به نیزیکاتیا که هر روز جشن زمان کردیه تکوشین و خباتین خوین جبو زمان کردی بیناو بر بدومینن. هر مال، کولان، تاغ، گند، کارگه و جنگه که بکن کردیگه بکن دبستان و اکادمیین زمانی کردی دویم زمانی کردی لهمو قاد و جنگه این خواه بکن خودی ستاتو و زمانی پروردهیه بکن زمانی همو کار خبات تکوشین و زمانی هر کلی و قادا جیانا خواه. ام کرده ای سال ببیر، باوری، وین، بریارداری، جوش و کلجانه که مزن لهر در و قاده ده استا هری جور و برفرهته تکوشین خبات برنامه و چالاکین جبو زمان کردی باوه که هری شیمبر دومدار برفره آفرینر و انجامگر بمشینن و دی به سرفرازی بکینن مرحله که نو ببیر باوری هیوی و بندواری و هولدانا که هر روز به روز زمان کردی و جشن زمان کردی 15 گلانه جشن زمان کردی لمه همو کردین خواه پاریس و لحمو مروایی پروران پیروز به